julle weer te sien. Ek hoop julle het 'n wonderlike week gehad. My naam is Captain Crazy, soos julle almal weet hopelik. En ek is Ma. Soos normaal. Ja. Ek kan nie dit glo nie, maar ons is al in die 4de week. Die 4de week van hierdie series van Moses. Jo, en ons moenie vergeet nie, ons gaan leer oor sy lewe en hoe God saam met hom daardeur gegaan het. Tja, voor ons begin lekker dans, kom ons speel 'n game. Ooh, fantasties. Hoe speel ons dit? Dit is alles oor gravitasie. Ooh. Jy vat 'n ballon, soos 'n ballon. Ooh. En jy kry vir jou 'n stuk materiaal. Dit hoef nie sulke cool materiaal te wees soos myne nie, maar dit kan enige tipe materiaal wees. Dit kan gespeel word met 2 mense. Ek weet nie oor 3 nie, maar kom ons speel. Okay. So. Hoe gaan ons? Jy moet dit in die lug sit en ons moenie laat dit die grond raak nie. Okay, ek dink ek ken hierdie. Ja. Nee. Okay, ons moet nog 'n keer. Ja, nog net 1 keer. Julle kan aangaan, maar ons gaan nog net 1 keer probeer. Hey. Okay, wel baie dankie Captain Crazy. Dit was 'n goeie game, soos al van jou games. Ja, en is mal hopelik. Ja. So, maar ons moet nooit vergeet hoekom ons hierso is nie. Om oor die Here te leer en hom te worship. So, yes! Kom ons gaan dans en sing. So staan op, strek julle bene en let's go! This song is called Brave. It's all about how God's love makes us brave. We're going to start by singing, No, I Won't Be Afraid, for You Are With Me. Let's go. No, I won't be afraid. You are with me. You are right beside me every day. Even when it feels like everything's going wrong, I can look up to you, God, and find my strength. All right, sing some O's. Your love has lifted me above the raging sea, and I just gotta say, your love makes me brave, and I won't be afraid. Sing that out again. Your love. Your love makes me brave. I can face anything. Your love makes me brave. I was lost and afraid till you found me. You lifted me up and gave me strength. Anywhere that I go, you go with me. Oh, Lord, you give me the courage to live each day. Let me hear those O's. Your love has lifted me above the raging sea, and I just gotta say, your love makes me brave, and I won't be afraid. Sing out your love. Your love makes me brave. I can face anything. Let me hear you sing your love. Your love makes me brave, and I won't be afraid. Let me hear you. Your love. Your love makes me brave. I can face anything. One last time. Your love. Your love makes me brave. Your word will light my way. Your word will help me to stand. I know I'm safe with you. I know I'm safe with you. I know I'm held in your hands. Sing your word will light my way. Arms up like this. Your word will light my way. Your word will help me to stand. I know I'm safe with you. I know I'm safe with you. I know I'm held in your hands. Sing out your love. Your love makes me brave, and I won't be afraid. Let me hear you a little louder. Your love. Your love makes me brave. I can face anything. All right, as loud as you can. Sing it out. Your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love.
out your love. Your love makes me brave. All right, now we're gonna sing that again. Your love, I wanna hear you real loud. Your love makes me brave. All right, last time, I wanna hear you as loud as you can. Your love makes me brave. Your love makes me brave. Daar, ek het so lekker gesing, maatjies. Ja, julle het fantasties gedoen. En onthou, as julle die Here loof en prys, moet julle onthou om die Here dankie te sê dat hy altyd saam met ons is. En soos ons liedjie, kan ons braaf wees dat God, dat ons weet dat God altyd by ons is. Ja. En Spotty Sam, wat is die storie vandag? vandag se storie is oor Moses en die Rooi See. Oh, En die gevaarlike situasie wat hy daai klink crazy! Ja. So kry julle 'n luisterore en Get comfy. let's go. The Faithful Hall of Fame, Moses. This is Moses, who was an Israelite born in Egypt in a time when Israelite boys were not supposed to live. Wait, huh? Moses, however, grew up in the palace of the Pharaoh, the very man who was enslaving the Israelite people. When Moses grew up, he made a big mistake Uh-oh. and fled Egypt Ah! to live with the Midianites. Ah! But God called Moses back to Egypt Ah! to deliver his people with the help of his brother Aaron. Ooh. After God showed his miraculous power in Egypt, he led the Israelites through the Red Sea and towards the Promised Land. They followed God, who showed himself as a cloud by day and fire by night. As God led them through the wilderness, the Israelites became thirsty and hungry. They complained to Moses and Aaron and said, "If only we had died in Egypt." Huh? God said to Moses that he would provide for his people. Hey! Each morning they awoke and found manna for the day, What's that? and each night God gave them meat. The people were still thirsty, and they were mad at Moses, saying, "Did you bring us out here to die of thirst?" Yeah. So Moses cried out to God, and God told Moses to strike a rock, and water came flowing out of it for the people to drink. And so the Lord provided for his people's needs. After traveling in the desert for 3 months, they came to Mount Sinai, and God called Moses from the top of the mountain. God spoke to Moses there of the future of his people and reminded him of the miracles of the past. After 3 days, there was thunder and lightning as a thick cloud covered the mountain. The people heard a loud trumpet blast. And Moses led people to the foot of the mountain to meet with God. God told them how his people were to live and how they were to honor him and respect each other. The Israelites had seen for themselves that God had spoken to Moses from heaven. These rules that God told them are called the 10 Commandments. And the Israelites feared God, for his mighty power had brought them out of slavery and provided for them in the desert. Wat 'n fantastiese storie julle, en om te dink hoe bang Moses moes wees. Hy moet so bang, hy moet so bang wees, ja. Ja, ek weet ek sou bang wees. Ja, dis is water wat amper verby jou gaan. Ja, Maar die cool ding is, God was die hele tyd by Moses.
storie is God altyd by ons en dat hy ons baie lief het. Ek het nog 'n paar vrae om te vra. Ja, ek ook. Waar moet ons ek weet wie ons moet roep, ons moet Mr. McStuffle roep. Ja! Kan julle onthou hoe ons hom moet roep? Ek kan. Kom, wys vir ons. Jy sit jou een vinger op jou neus en jy sit jou ander vinger in die lug. En dan skree jy, Bazinga! Is jy reg? 1, 2, 3. Bazinga! Hallo Sporty Sam. Hallo Captain Crazy. Hoe gaan dit met julle? Hallo Mr. McStuffle. Hallo maatjies by die huis. Dit is so goed om saam met julle te wees. Ek hoor julle het 'n storie gekyk. Maar sien julle iets anders aan my? Ja, ek sien 'n groot verskil. Jy was op 'n dieet. Nee, maar dankie. Ek weet, jy het muscles gekry. Maatjies, sien julle iets anders aan my? Ek het muscles gekry. En ek lyk nogal goed, al moet ek dit self sê, maar dis nie die groot verandering wat julle sien nie. O, ek weet. Wat? Jy het jou hare gekleur. Haha, jy het Ja! Luister net kyk. Ek het nie net my hare gekleur nie, ek het opgehou om dit te straighten. So nou gaan ek blou, want dit pas by my oë. Ja. En my spathare. Ja. Maar genoeg van my, wat wil julle weet? Ons wil 'n paar vrae vra oor Moses en die Rooi Rivier. Die Rooi Rivier. Ek ken 'n storie van Moses en die Rooi See. Is dit waarvan jy praat? Ja. Captain Crazy, jy kan dan maar crazy wees, man. Maar dis 'n groot storie. Daai ouens, het julle dit gekyk? Dis amazing hoe God gekom het en hoe die Israeliete daar tussen hulle grootste vyande, die Egiptenare, en die groot Rooi See was. En hulle het gedink, dis die einde van ons. Hier gaan ons vandag dood. Maar toe onthou hulle, God is by hulle en God is daar in 'n kolom van vuur. En daai Israeliete het nie 'n vinger verroer nie. Moses het wel sy staf opgelig, maar God het hulle vyande voor hulle afgemaai. En nog meer as dit, hy het die see vir hulle oopgemaak en hulle het droogvoets deurgestap. Jo. Toe daai vyande hulle agterna sit, toe verdrink hulle almal. En daai hele weermag is uitgewis. God is groot. En dit was vir die Israeliete so groot bewys dat God met hulle is. En dit is 'n baie goeie storie vir my en vir jou Captain Crazy en vir jou Sporty Sam. Ja. God is met ons. Maatjies daar by die huis, weet jy, God is met ons. Vir die van ons wat Jesus Christus as ons verlosser aangeneem het en gesê het, ek wil Jesus volg, vir elkeen van ons, sê God, ek is by julle. En weet julle wat, net soos daai Israeliete, hulle was al bang. Maar wanneer ons bang is, dan kan ons weet, God is met ons en ons kan hom vertrou. Het julle geweet, in die Bybel staan daar 365 keer. 'n keer vir elke dag van die jaar. Moenie bang wees nie. En daar's 'n belofte daarby, van die meeste van die tyd, wanneer dit daar staan, moenie bang wees nie, staan daar, ek is by julle. God sê, hy is by ons. Wow, is dit nie amazing nie, ouens? Dit is. Een van daai versies wat dit sê, is Joshua 1 vers 9, waar God met Joshua praat en hy sê, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, waar ook al jy gaan. Vir die van ons wat Jesus volg, is daai belofte waar. God is by ons, waar ook al ons gaan. So,
Was jy al ooit in 'n baie gevaarlike situasie of iets waar jy verskriklik bang was? Maatjies by die huis, wat was daar al 'n oomblik in jou lewe waar jy verskriklik bang was? Ek was besig op die sportveld wat ek my rugby moves probeer uittoets het en toe kom daar 'n ouetjie en tackle my van die kant af. Hy was baie groot. Baie groot. O, jene, so jy het gesien hy kom en hy was 'n bietjie bang en toe was hy seker nog bietjie seer ook gewees. Ja. Ek kom daar ou. Dit was ek. Captain Crazy, was daar ooit 'n oomblik waar jy verskriklik bang was? Ja, Vertel my daarvan. toe ek gesig na gesig met 'n leeuw. Wow, dis scary. Maar maak nie saak of dit 'n reus is, soos wat Dawid moes face daar toe hy met Goliat geveg het. En of dit 'n leeu is, soos wat Daniël in die gesig moes staar toe hy in die leeukuil was nie. Altyd daai manne en elkeen van ons kan weet, maak nie saak hoe bang ons is nie, God is by ons. En ons kan bid, ons kan vra, Here, help ons hierdeur. Ja. Maar baie dankie Mr. McScuffles. Dis 'n groot plesier. Maar dankie Mr. McStuffles. Captain Crazy. Dis altyd so lekker om met hierdie ouens te gesels en met julle maatjies daar by die huis. Dankie dat julle kyk en hou aan, want daar's nog so baie goed wat ons van God gaan leer. Ja, So, lees julle Bybels, bid elke dag, want dit gee jou krag. Cheers! Bye. Bye Captain Crazy, bye Spotty Sam. Bye. daai was 'n awesome storie en dankie so baie dat hy ons kon help. Ek hoop julle verstaan nou ook waaroor die storie gaan. Ja. Yes, dit was nou lekker dat Mr. McStuffles, maar nou gaan ons die memory verse. En onthou maatjies, dit is 'n memory verse. So, asseblief, onthou. Ja. So, hierso in Joshua 1 vers 9. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie. Moenie bang wees nie. Want ek, die Here jou God, is hier by jou, oral waar jy gaan. O, dit was baie mooi. Pragtig. Voor ons aangaan, kan ek asseblief vir ons bid? Ja, dit sal baie fantasties. Here, maatjies, maak julle oë toe voor ek bid. Here, dankie vir die lekker dag. Dankie dat die maatjies hier by ons kan wees. Here, ek bid dat ek sê dankie vir u dat u altyd by ons is wanneer ons u nodig het. En dat wanneer ons hartseer, alleen voel, is u altyd by ons en u maak ons warm en cozy onder u se arms. In Jesus se naam, amen. Amen, dit was baie mooi. Dankie. Hey, wag, het ons nie 'n boodskap van een van die maatjies wat na ons kyk nie? Dink so? Ja! Ons het een van Dewan. Hy sê, Captain Crazy Spoy Sam, ek love julle videos. Ag man, dankie so baie Dewan. En onthou julle, as julle vir ons 'n boodskap wil stuur, kan julle by die nommer hieronder. Nou, vir ons vriende in Egipte. Ja! Let's go. Hallo julle, my naam is Drian en ek bly in Egipte. Nou baie lank terug het die Israeliete in Egipte as slawe gewerk. Nou in hulle tyd was daar nie so baie geboue en karre en geraas in Egipte nie. Dit was meestal maar net sand en baie ou klein geboue en mense wat op kamele en perde ry. Die cool ding van Egipte is dat daar nog steeds baie ou goed is om te sien, soos standbeelde van die farao's, en ander standbeelde wat ander slawe gebou het, en die piramides en die Sphinx. Hoopelik kan julle eendag ook die piramides in regte lewe kom sien.
Maar nou is dit tyd vir boogie. Hey, voor ons boogie, ek jammer. Voor ons boogie. Maat, subscribe en like. Ja, en dit sal ons channel so baie help. Maar nou is dit tyd vir boogie. Ja. So let's go. It's not my home, I am just passing through. Earthly treasures soon will fade, but I found my hope in you. You are the one I want, you are the one I need. This world can have it all, it can take everything. Let me hear you singing in the room. Give me Jesus, the one who broke me chain and took away my shame. There is only one. Hey, let's go. Hey, lift it up, lift it up, lift it up. This world is not my home. I am just passing through. Earthly treasure